Sanibonani bangcwele ngiyabonga ngokusiningimpithe. Ngiyashumayela ke mina ngike ngashumayela lapha emgwabeni kaMasango. Kushoniwe mufi wakokota eboxini wavuka ngikhuluma njalo udle mabe sukuma lapho uzodwa bakubo. Sukuma mufi. Nangu sodwa nangu. Udle mabele ke ngashumayela wavuka nangu sodwa nangu. Haleluya. Yes, buyaphi na ngoma man. Yes man kufiwe man. Some belief man. Respected dead ngosami. Why you not there tune? Akuna fine ngathathi kahle. Oh, why you not there boxing? Hayi khona manje. Yini okhuluma ngayo manje? Wanyiwe nje. Man. Imufi beyenza so. Wabona ukuthi bakucashe umfundisi yongcwaba umuntu ongayazi. Phela ukuthi uyoshumayela ukuthi kufe igogo kanti kufe imntana emncane. Angithi awuyazi. Imufi beyenza so besigroove nayo man. Kubule ngani yam? Bajini Hayi. Achifiwe bo. Kuthakathi ke khuluma fast ke. Sijakile phela Ngakhuluma mufi beyangikhuluma. Hayi man ngoba man. Ngashaka kuphela. Hayi bo. Akakuphela. Hayi man. Hey. Ngicela ngishele lo yekele kuphapha lo wenkukhu lo. Angithi shisho ukuthi inkukhu sitawudla masiqedza kusebenza. Qala singwaba umufi. Sitawusonzela kuye masinyane. Sitawufika kuye ke fast masinyane. Hayi wemfundisi akusiyo inkukhu oyijwayele leya. Umdula Skrillers, top notch yenkukhu. Inkukhu enemendlela. Wayiva neliphunga lakho. Yini umdula Skrillers? Wemlethu, sonzela mlethu ngaqolisa. Ngicela ke itayi. Ya, uyifake nasosa. Madod ngiba neliphunga lakho. Mndeni kwaSibeko. Sicela ke usinisinike nje kwa 20 minutes sidle. Mufa akajahe. Uthi abajaheni ngoba basibeka dunusa. Akukho umuntu edunusa aphinza ajake. Ebusimani. Valini ndunusa ke naye ke ndunusa elibhokisi. Sithi kudla mina bani. Wothi mdum foka grillers ungambitha ke lapha emgwabeni nathi fry ke afry le mufi ngiyadlala uthi asinikhumbude ke ukuthi lapha eTonga asesekhona ke emashisa nyama akhe lamabili ke yokuqala ke ilapha ke ku-3-way stop ke yaseTonga ke kumgwaqo loya ke eMangweni kanti lenye ke ikhona ke lapha ke eTonga taxi rank ke kumgwaqo loya esibhedlela uthi kani hayi kamhlushwa nani anisibancane ke iyavulwa ke imdula Skrillers ke lapho kamhlushwa ke opposite neUsave lokusho ukuthi nawe kamhlushwa nawe ke utawuthola ke lithuba lokuthi udle naye inyama lesezingeni lelisetulu ke nkomazi awusimncane ke ukhona ke mdula Skrillers kuDonald indzawo ngithibalile eTonga ke emgwaqeni uya ke eMangweni ke nase taxi rank ke kumgwaqo loya ke esibhedlela kanti ke nakamhlushwa ke opposite iUsave mdula Skrillers the best flamed grilled chicken mfoka Skrillers.